kei te i kōrero atua hau ki te hau a whiowhio o Tamarei rātou mā me Winston Peters, kei te māharahara rātou ki tēnei rautaki te Phase 2. Kaha tāu ki tērā? E hoa, mai i te timatanga o te taunei, kua whāki atu mātou i te mahere i ngā huatanga katoa wā mātou mahi. E tika ana i te timatanga, kia haukoti te horapa o tēnei matenga. Engari, kua kite atu i tēnei wātonu, kei te piki haere ngā kēhi, no reira ka tahuri atu ki te taumata tuarua i tēnei wātonu, no reira kua roarawa mātou e mahi ngātahi ana me ngā hāpori, e hari kuana i wā mātou mahi. Ko etahi e ki ana, ko etahi e ki ana i āhua pōturi te kuhu atu ki te Phase 2. Kaha tāu? Kua roarawa mātou me atu ana i te timatanga, kia haukoti te horapa i tēnei kino. Engari, kua kite atu i te āhuatanga o ngā kehi, koina te take kua tahuri atu ki te taumata tuarua. Atu i tēnā, e hoa, kare kore, ko te taiapa nui, kua hangaia e mātou, ana ko ngā mahi kanoa rai mate. Haha tāu ki te iwi Māori e pō nānāna, haha tāu e mārama i rātou? E hoa, mehe mea he pātai, mehe mea he kōrero e pāna ki te mahere kei mua i a tātou. He maha ngā ratonga hauora Māori, he maha ngā rangatira ki roto i ngā hāpori hei tauawhi, hei manaaki te hunga kei a rātou ngā pātai.